Ndabasuhuje mwese, nitwa Jace. Iyi ni The Choice Line TV. Utarakora subscribe waba watinze. Aka kanya ikintu nje kukubwira ni inkuru ibabaje kandi nanone ni inkuru iteye ubwoba. Inkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Hashize iminsi irenga 24 intambara y'Uburusiya na Ukraine igeretse, inashushe kandi idateze guhagarara. Mu by'ukuri Uburusiya noneho ibyo ruri gukora muri iyi minsi nta gahumamunwa. Igihugu cya Ukraine kugezana n'ubu cyanze kumanika amaboko nyuma y'uko Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano n'ibihugu bitandukanye. Ingabo za OTAN ndetse n'ibihugu bigize umuryango wa OTAN kugezana n'ubu ntacyo biratangaza. OTAN wibuke yuko ari ibihugu byishyize hamwe mu bijyanye no guhuza imbaraga mu kurwanya ndetse n'umutekano. Hanyuma rero muri ibi bihugu ntago bimwe biri kuvuga rumwe n'igihugu cy'Uburusiya, cyane yuko Uburusiya budashaka ko Ukraine yajya muri uyu muryango w'abahuje imbaraga mu bijyanye n'intambara. Nitwa JC, bana nanjye kuri TikTok ndetse na Instagram, aho hose ni The Choice Line. Kora subscribe, like, share na comment. Aka kanya ikije cyonje kukubwira ni ibisasu Uburusiya noneho bari gukoresha muri iyi minsi. Ni minzaire ziswe hypersonic ndetse na thermobaric. Ese ubundi ibi bisasu ni bwoko ki cyangwa bipanze bite? Uhawe ikaze hano kuri The Choice Line TV. Kora subscribe ndetse ukande share, like, uduhe comment y'igitekerezo twakubwira. Hypersonic ndetse na thermobaric missile, ibi bisasu ni ibisasu mu by'ukuri bifite ubugome bukabije nk'uko uri buze kugenda ubyumva. Missile cyangwa se missile ya hypersonic no kuvuga ni cya gisasu gishobora kuba gifite umuvuduko urenze w'ijwi. Ni wumva ijwi nk'uko ibirometero runaka bishobora kuvugiramo ijwi, iki gisasu cyaba kikugezeho. Nitwa JC, bana nanjye kuri The Choice Line TV. Aka kanya Uburusiya bwamaze kurasa ibi bisasu bizwi nka hypersonic ndetse na thermobaric. Ibisasu bifite ubugome bukabije cyane. Iki gisasu cyiswe thermobaric cyangwa se iki gisasu kindi cyiswe hypersonic ni igisasu gifite umuvuduko uremereye cyane kandi gifite umurebure cyangwa se umuvuduko wo kwihuta mu gihe kirenze isegonda. No kuvuga kigenda mu materials. Iki gisasu cya hypersonic gifite ubugome buremereye cyane yuko igisasu gishobora kugenda ibirometero runaka mu gihe cy'isegonda rimwe. Mu bushakashatsi bwakozwe n'igihugu cya Ukraine batangaje yuko iki gisasu cya hypersonic gishobora kugenda ibirometero 12,350 mu gihe kingana n'isaha. No kuvuga ngo byibuze mu isegonda rimwe cyaba kigenza ibirometero 4. Uratekereza yuko igisasu gifite uburebure cyangwa umuvuduko ungana iki? Ni igisasu gifite ubugome bukabije cyane yuko uburyo giteyemo kidashobora gupimwa na radari ishinzwe kugenzura amerekezo y'ibisasu. Kwa kundi ushobora kumenya ngo igisasu kigiye guturuka muri aya merekezo, wenda ngo reka ugihagarike cyangwa nawe kirase. Aho ntago bikunda kuko direction zacyo ziba ziri invisible. No kuvuga ngo uburyo gikoze ni igisasu kidashobora kwerekana ngo kiri kuva hano kigana ahangaha kuko kigenda kihuka cyane. Radari ntago ishobora kugenzura igisasu cyane yuko gifite umuvuduko urenze cyane w'isegonda. Mu by'ukuri ni igisasu gifite ubugome burenze, ni igisasu gifite ubushobozi bwo kwinjira mu butaka kugera kuri metero byibuze 5,000 zo kuva hejuru ujyamo hasi umanuka ikuzimu. Iyi mizera ya hypersonic kandi aho iciye hose no kuvuga ngo igenda hatwika cyangwa se umwuka waho cyangwa iri kunyura hose hagenda hayicaginga ikayongerera umuvuduko. Naho igisasu cya thermobaric cyo uburyo gipanze ni igisasu cy'uburozi kandi cy'ubumara. Igisasu cya thermobaric ahantu hose giciye kigenda kihatwika. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yagaragaje yuko yababajwe cyane n'ibiri kubera muri Mariupol cyangwa se muri iyi mijyi y'iki gihugu cya Ukraine. Mu gihe Uburusiya bwo igikorwa cy'iterabwoba gikomeje, Perezida Zelensky ntacyo aratangaza. Hagati kandi y'ibihugu biri mu muryango wa OTAN ndetse n'ibiwushyigikiye bikomeje kotsa igitutu nyine bukomeje kotsa igitutu igihugu cy'Uburusiya bikibuza kuba cyakomeza kohereza ibisasu by'ubumara. Bavuze yuko ari ubwoba Uburusiya bwaba bwagize
cyane yuko gukoresha izi ntwaro uzirasa mu basivile rwose atari ibintu byakaranze umuntu w'umudipolomate nk'uyu mugabo Putin. Nitwa Jace, kora subscribe, like, share ndetse na comment, ibintu bikomeze kuba neza cyane.